Азербайджанның министрінің орынбасары, Италияның орынбасары, Руслан Мырза Владимир Владимировичтің жардамшысы. Ассалаумалейкум. Өзбекстанда. Welcome. Саламатсыздар, кош келдиңиздер. Каткендин продукциясы экен да. Саламатсыздар, кош келдиңиздер. You can see the special herbs, medical herbs and dried fruit. This is medical, yes. Yeah, that's I love it. For good for throat. Алмага, курмага. This is dried apple. This is some other fruit. This is the rice from Batken province. You can produce the rice here? This is a very good quality. It's called Үчтүн кебегиңиз краб косметика. and also we do the cosmetical preparations made of It's rice. Jabanica or Indica? Indica? Indica rice. Indica again. No? It's a local. It's a local. No, I know. But there are two species. Ben ekile türün bilem de. Indica degende başkasını. Бул круглозерный, да? So this is the round Üç form türü var, of the premium. range, and this is premium class range. Для плова. Длиннозерный бул дагы. So you can see the Тез ашка, difference. анан гарнирлерге болот. Сүттүн кабыкчасы тазаланган эмес дагы бүт пайдалуу витаминдерди сактайт. That's why I asked. Аты жакта дагы. Для плова. Длиннозерный, да? Үчөө ошондо. Длиннозерный. Үч түрү бар. Үчөөнү алам эске берем мен. Барып үйдөн тамак жасап. So please, this is the gift to you. Thank you. You know what? Actually, I'm from Hunan of China. We produce the. Thank you. So you know good the quality of the rice. Yes, that's why I asked her. Taste it and You know Xinjiang, huh? Xinjiang rice is introduced by Hunan people. Şincan degenürüçtü. This is processed. We also send our Жалалабадтын продукциясы. Жакшы турасыздарбы? This is the dried products of jams and nuts. Also very unique because of the natural forest that is. This is from Jalabad province in the southern part of Kyrgyzstan. Koydun cününün çisti yemeden This is yasalap, wool ekolojik taza. from sheep and this is Jaydın very. günü salkın, kıştın günü culu. It's warm in Oh yeah. winter For the winter and, time. and in summer it is very cooling, chilling you. It feels you very nice. It looks very nice. Thank you. Kıyının bandar verip sizge. Gelin sizge. Another gift again to you. Thank you. Doje. Yeah. 35 years old. For me, thank you so much. You speak Chinese? Assalamualaikum. Hoş geldinizler. Qarımdıq qılğanдар eкен да. Derden özüңөрдөн чыгып атабы? Ооба, үстөн чыгат. Var mı? Uyda patates. Оно деген чапакен. Тетиги сыпырга жеткенде дагы бар тапачка. So this is the high quality brand
honey. Бул акбалдардан барбы? Кана, канча бар? It's different in taste. It's very Акбалдар. The president himself. Акбалдар. Ат башында жанагы респортсиктен чөптөн Yesterday we talked. Thank you. Thank you. Yesterday we discussed about the honey. This one is the best. You can taste some and put it in the soup cream and then taste it because it's traditional way of hosting guests. Very good. You taste it and this is traditional way of hosting guests. Мындай чек мамлекеттерге чыга элекпиз. Өзүбүздүн айылдын элдин өз огородунан таза азык жешине кам көрүп атабыз азыр. Жакшы. Жакшы, молодцы. Ийгилик болсун. Алас бренди билесиз. Бурчак фасоль. Алас Кыргызстан боюнча фасоль ушунчактаган өзү. Биз мынакей международный сертификат алдык. Эл аралык сертификатын алдык. Анан ФАОнун жардамы менен ушуну азыр мындай кылып атабыз. Өлө эле эмес, атайын ФАОнун жардамы менен. ФАОнун жардамы. ФАО жардам берип Yes, yes. Булар Немеге кетет бизде деге? Туркияга кетет. Туркияга кетет. Македония, Пакистанга да кетет. Пакистан, Иран, Ирак. Биздин сельхоз кооперативде 10 мамлекетке жүрөт. Биздин кооператив берет. А так 25 мамлекетке экспорт болот. See, we are walking. ФАОнун жардамы. ФАОнун жардамы менен. One country, one commodity. О. Bir ayın bir produkt değil. And then you can one blaster, one commodity, one Ечкин сүтүн өндүрүп атабыз биз. Каймаган өндүрүп атабыз. Калкыбызга баягы коопсуздук. Жардам бере берсеңер, мындан да жакшы кылышат балдар. So with the support they will be eating more. international reputation. Видеода мына КМЗда бар. Энергетик мынакей. Керемет шыпа. Керемет шыпа. Бул болсо алкоголь жок. Эмнеден жасалган? Козо, жүгөрү, тарылым, жүгөрү карнага эмесин алып таштайт. Булут кошуп койгончу алып таштайт. Башты айдагандар, намаз окугандар дагы жебесе болот. Каттамалар бар, бул бардыгы бар. Ne produksiya var? İçinde bal var. Aylardır çıkarıyor dalga. Tatlı var da var. Qancha produksiya misoli jilda chiqarasiz? Серьезно, магазин чем поставил? Bir yil bo'ldi aka. А так день 200 литров своего молока перерабатываю. У меня свои коровы, свои коровы. 200 litr deb berayotgan shular produksiyani magazinga berasiz. На кечке. Пьяная коза. Видите, винная корочка. А это мой авторский сыр. Я на международном конкурсе бронзу взяла. It's not yet international. El aralıq nemede bronza utu yaptık. During the competition, this cheese Özünün was nemesi. awarded the bronze Ceke medal. özünün. And this is your private recipe, individual recipe. You can export to China, but now they want to import from our neighbors. Kyrgyzstan.
Tost değil de. Also bread. It's also horse meat. Hummus içmeyi dilektek bir yaktağı risotto'da ayıp. You can try it because just for having the It's tasty. Tastes almost like sour milk. Quite nice. Yeah. Very good. Solvay. Abdan жақсы соонукен дейт. Биякта да айым дамы соонукен бал кошулган дамы абдан жакты дейт. No, it's okay. Very good. Thank you. Very good. 2 years later to check. Биздин ушул кызматташтыкты жана достугубузду ушул бактар өскөндө биздин дагы мамилелерибиз жакшы болуп өнүгүп өсө берсин. Биз дагы Зеленый город деген долбоорлордун алкагында ООН ассамблеясында болгон бүт ушундай иш-чараларга бак отургузганга дайым келебиз. I know for sure under your leadership, the Kyrgyz will become the prosperity green land. Сиздин лидерлигиңиз алдында Кыргызстан жашыл өнүккөн өлкө болот деп ишенебиз. Thank you very much. So just regarding the president's agenda, 600,000 hectare rehabilitation, APOCO Korea will contribute to with 600,000. Yeah, that is national target of $600,000. Hectares. Rehabilitation. Реабилитацияга 600 гектар жерлерди биз дагы ушул Корея атынан колдоп Рабобанк менен кошо биз ушундай реабилитация кылганга восстановление жерлердин жакшыртууга биз ушундай салым кошобуз дейт. Кореянын жана Рабобанктын атынан. Рахмат. Силерге чоң рахмат. Ар бир отургузган бактарыбыз өсүп кетсин. Thank you very much. We hope each tree will be growing very fast. Remember, that's my tree. Moncha bolot. Tra 2 anni sarà così alto. Tra 2 anni, quando veniamo possiamo vedere che sarà So più next alto. time my colleague come, I will ask to check the Eiffel tree next to President tree. Эмтиде келгенде фаун коллегаларымда айтам, президент отургузган бакты, фау отургузган бакты салыштырып, ортосуна дагы андан чоңураак көзөтүлгөн. If you actually growing faster, I will ask her why. Сиздин багыңыз бийигирээк өсүп калса, мен анда фауга суроо берем. Эмнеге ушундай болот? So I believe they will be growing at the same height and will become. Due crescono insieme. So in 1 year it grows like It will grow if you give it a nice name. жакшыраак ат берсеңиздер, ошондо жакшы өсөт дейт багыбыз. Бизде алардын ушундай традициясы бар. No, they need more nutrition. Fao деп ат беремин. So the name of this tree will be FAO, FAO now. So you give the name to your tree, please. Yeah, it's Kyrgyz. Kyrgyz. So this is FAO. Allora questo sarà il nome FAO, questo è Kirghiza. Posso dire 2 parole? Presidente Мырза, эки сөз сүйлөсөм болобу? Porto con piacere il saluto del governo italiano. Abbiamo partecipato con grande interesse e piacere a questo summit che si è svolto qui in Kirghizistan. Биздин Италиялык өлкөдөн сизге чоң салам айтабыз. Биз өзүбүз кубанычтуу менен сиздин ушу саммитте биз катышканыбызга кубанычтабыз. Так, внимание. Cheese. Cheese.